simbamba lapha kubani lento kalomjida lo angazi One TV noma ubani lapha ku-YouTube yabo, lo mjida uPhulobasi simbamba lapho-ke lapha kuPhulobasi yabo. So lo mjida fethu yazi lo mjida lo simxhumeke fethu njengoba eshiya inamba ezosenzela lento yakhe kuthiwa yini umgubu wemali yabo. Lapho fethu umuntu asebenzi yabo, hlele emakhaya asisebenzi. Kukhona umjida fethu esasihambe naye fethu fethu wathatha u-15K, wathatha u-5K kimi, wathatha u-5K komunye umjida nje omngani wami, waphinda wathatha u-5K komunye umjida oyizamelayo naye oyigculela umaskandi. Siye-ke kulo mjida basifika lapha, sifike Sydney, sifike singene laphana bethu sitshe sizofica yena ngaphakathi yabo. Asifike singafici, sifice omunye umjida oyisidudla nje odrive i-H1 ne-H1 yakhona lapha ebhale yena uDr Bhodla lo, igama lalo mjida lo. So sifice laphana-ke kumele singene lapho, masingena ngaphakathi asifici yena yabo and asinaseyi yabo. Singene ngaphakathi-ke senze izinto zakhona zonke, yena kuthiwa somfice kwenye indawo ewumfula yabo, sigudle sekule ndawo umfula. Simfice laphana abulala inkukhu, asigezise izandla lapha phansi nomfula ebhakedeni, ethi uyasenzela ethi silinde 7 days izinto zizobe sezi-right zonke yabo. Salinda bra, salinda kuze kube namhlanje baba, 15K gone. Le polo nje leli ayethu linika unavigator ngiyalazi, ngalifica laphana and ngeke uze usho lutho lapha mfethu, abantu bakhona bagaxile yazo, bagaxile, ngeke uze usho lutho nje. Mawuthi uyaqala uthi vele ungavele ushawe ngenhlango nje straight. Kwaba into enjalo, kodwa phela ngisho ukuthi ngithini, bengisho nje nami ukuthi yena wasisebenza fethu, wayidlithi imali fethu. Akimqambile amanga nawe uyazi, noma ungamnika umtshele noma ungamzwisa le voice note, uyazi naye into yazi kahle nje, into nje ayazi kahle. Sesiba u-3 suku olundi, usuku olundi siba u-3 sakuyena. Uyazi salanda lapho MCA, silanda ipolo elimhlophe, okuyimoto eziwu-2, silanda omunye umjida okuthiwa uSihlo Mpofu nje, angazi kakhulu ngaye, noma nje umjida nje oyisidudlana naye, bebe-2. So into kanjalo nje bra wami, nawe yazi anginankinga noma ngayipublisha noma kanjani, kodwa nje fethu if kuwukuthi-ke yena-ke uyazi ukuthi wayengenza into embi kuthina, at least akasisize because lokhuyana akuphumelelanga-ke lokhu esasesiyakwenza. Phela imali angabe sethula nayo kangaka izilifu manje, wayesigebenga mawukuthi wayesigebenga noma kanjani, akazizamele okunye-ke noma abuyise-ke phela imali-ke, athathe imali yey'nkukhu zakhe lezi ayinquma lapha ngesandla ayinangomeza yabo. So into kanjalo nje bra.